Bio je čovjek koji je počinio mnogo zla. Ubio je 99 ljudi. Ipak, u njegovom srcu se rodila iskrena želja za oprostom od Allaha. Otišao je tražiti najpobožnijeg učenjaka koji bi ga uputio na pravi put i rekao mu kako može postići oprost. Prvo je naišao na pustinaka koji mu je rekao da je njegov grijeh prevelik i da nema nade. U bijesu ga je ubio i tako je broj ubijenih dostigao 100. Zatim je naišao na drugog učenjaka koji mu je rekao da Allahova milost nema granica. Savjetovao ga je da ode među pobožne ljude i da živi s njima, da kroz iskrenu pokajničku namjeru i dobro djelo traži oprost. Čovjek je poslušao savjet i krenuo na put. Na putu su ga pratili izazovi, unutrašnja borba između straha i nade, sjećanja na prošle zle postupke, ali njegova iskrena namjera bila je jača. I zbog te iskrenosti Allah mu je oprostio sve grijehe. Njegova duša je oslobođena, a on je ušao u dženet, dokazavši da iskrena pokajanja nikada nisu uzaludna. Pouka ove priče je jasna i snažna. Ako Allah može oprostiti čovjeku koji je počinio 100 ubistava, zar ne može oprostiti naše grijehe kada iskreno činimo tavbu? Allahova milost je beskrajna, njegov oprost veći od naših najtežih grijeha. Ova priča nas uči da nikada ne smijemo gubiti nadu, čak ni ako smo napravili velike greške. Allah cijeni iskrenost, pokajanje i trud da se popravimo. Svaki trenutak je prilika za povratak Allahu, a njegova milost obuhvata sve. Jedan čovjek je cijeli život proveo skupljajući novac. Roditelji su ostali po strani, prijatelji su se udaljili, a rodbina ga je zaboravila. Vjerovao je da će, kada sakupi dovoljno imetka, napokon pronaći smiraj. Jednog dana doživio je nesreću na pijaci i u trenucima između života i smrti shvatio koliko je čovjek zapravo slab. Kada je otvorio oči u bolnici, pored njegovog kreveta stajao je samo jedan stari prijatelj. Tada su mu suze potekle i tiho je rekao: "Novac sam sakupio, ali sam izgubio ljude." Prijatelj mu je odgovorio: "Imetak ostaje ovdje." A s čovjekom u kabur ne ide ništa, osim njegovih dobrih i loših dijela. U tom trenutku shvatio je istinu. Kada čovjek preseli, njegov novac, kuće i titule ostaju drugima, a pred Allaha dolazi sam, sa onim što je radio i kakvo je srce imao. Zato je shvatio da smiraj ne dolazi iz onoga što posjeduješ, nego iz onoga što ostavljaš iza sebe. Pouka: čuvaj namaz, čuvaj ljude i čuvaj srce, jer kabur ne pita koliko si imao, nego koliko si dobra učinio. Poslanik je upitao meleka Džibrila: "Da li si ikada svom punom brzinom požurio na zemlju?" Džibril je odgovorio da se to dogodilo u 4 posebna trenutka, kako bi se spriječile katastrofe ili pružila pomoć. Prvi put Ibrahim alejhiselam, kada je bio bačen u vatru koju je zapalio Nemrud. Džibril je požurio sa Allahovog arša kako bi ohladio